Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Chairman Jongka Rajya Sabha CP Radha Krishnan haga siningkong ula Pynsmai yaki khandai ngot kidikot kibarang Shah Jied Thymmai Jongka yeng dorbar kidikot ki bashim ya ka Pynsmai kimi ikmat ya ka jilla Jongka Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Rajasthan but West Bengal kidikot ki bala Shah Jied Thymmai ki bala Pynsmai haga siningkong Jongka dorbar ne ka monsoon session kilong Umukesh Bhai R Ratwa na BJP Gujarat, Upawan Khira, Congress Karnataka, Umahesh Kiwat, BJP Madhya Pradesh, James Pangsang Kongkal Sangma, NPP Meghalaya, Kyangte Lalwa Kima na Mizoram, Satish Punia, BJP Rajasthan, Prakash Chik Baryak, BJP West Bengal, ka Sushmita Dev, BJP West Bengal, but Sukendu Sekar Re, BJP West Bengal. Katba katu katni ki weipat kidikot ki bala Shah Jied kamanchwa kila deban Pynsmai hakapor badangdon hapadeng ka dorbar. मेघालय श्री जेम्स पंगसांग कोंकल सांगमा इन हिंदी। मैं जेम्स पंगसांग कोंकल सांगमा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।